Uvaženi predsjedniče Bečiću, hvala vam na tome. Ovoga puta naravno neću se obraćati samozvanom moralnom Zdravcu Vučuroviću, nego ću se obraćati direktno gospodinu Krivokapiću, mandataru. Evo, gospodine Krivokapiću, prekjuče sam se obraćala sve vrijeme vama i iskazala svoj moralni sud prema tome što ste prihvatili da budete na čelu liste koju većinski čini Demokratski front, čiju politiku naravno oličava i Vučurović. Pa sam vam navela više razloga sam vam navela, uvaženi gospodine Krivokapiću, zbog čega nije trebalo da vi kao univerzitetski profesor i čovjek koji je, da kažemo, pokušao da promijeni jednu praksu ponašanja u političkom životu one noći kada je proglašena pobjeda opozicije, pristali da budete na čelu te liste. Dakle, nikada vas ništa neće opravdati u vezi s tim. Zašto vas neće opravdati? Čovjek čiju listu predvodite je kazao da je Crnu Goru isključivo stvarao srpski narod. Dragi moji Albanci, dragi moji muslimani, dragi moji Bošnjaci, dragi moji Hrvati, dragi moji Srbi, dragi moji Crnogorci. Dakle, Crnu Goru i moralno i stvaralačko pravo na nju polaže, dakle, jedna grupacija koja će od danas činiti vlast i konstituisati, graditi buduću Crnu Goru. Može li biti Crne Gore u takvoj konstrukciji? Ima li Crne Gore koja je zamišljena kao takva? Ima li Crne Gore, dragi građani i građanke, kada vam se jedan poslanik obrati kao neonacistima mama, onih 50.000 koji su bili na Podgoričkom trgu da iskažu svoj bunt, da iskažu svoje nezadovoljstvo? Zamislite da je iko iz klupa Demokratske partije socijalista, one koji su danima bili u litijama, koje smo mi smatrali političkim skupovima, nazvao neonacistima, da ih je na taj način potcijenio i uvrijedio. Uvaženi građani i građanke Crne Gore, na tom trgu su bili i Srbi koji žele zdravu građansku Crnu Goru. Na tom trgu su bili Srbi koji su vazda činili vladu Crne Gore. Na tom trgu su bili Srbi koje ćete vi naći u državnoj administraciji Crne Gore. Srbi koji su ponosni i koji se odriču da pripadaju takvoj vrsti srpstva, odnosno nesrpstva, odnosno velikosrpstva. Kada ste počeli sa onim nakaradnim Milo lopove mantrom ili basmom koja je bila dio velikosrpske strategije koja je smišljena u rusko-srpskim haustorima kako bi se njeni politički sprovoditelji makar približili u predvorje svojih mentora, krenulo je i na neki način devastiranje institucija Crne Gore, jer je to bio ulazak u jezgro države, narušiti njen stub. I da, ovdje je jedan poslanik rekao da Đukanović nije istorijska ličnost. Jeste. Zato što vam je pripremio teren da živite u zdravoj državi sa svima nama. U državi koja će baštiti razlike, više vjere i više nacionalnosti, a ne srpsku i velikosrpsku Crnu Goru kakvu vi sanjate, kakvu nikad nećete dočekati. I najzad, DPS kažete da smo dukljanski nacisti. Ponosni smo na svoju dukljansku prošlost. Ponosni smo na svoga velikog sveca, svetog Vladimira Dukljanskog. Ponosni smo što je on začetnik onih velikih svetaca kao što su sveti Petar Cetinski i sveti Vasilije Ostroški, koji čine karakter, duhovni karakter, temelj ove države. To su naši sveci, oni čija je kapelica ili kapelica svetog Petra Cetinskog izgrađena na Lovćenu, a razgrađena, ne, nije srušena, i to treba da naučite. Austro-Ugari su napravili brešu na toj kapelici i ona se mogla rekonstruisati, a nije se smjela posvetiti Svetom Đorđu. Ne mislim ja da je Sveti Đorđe manji svetac, ali je Njegoš kapelicu posvetio Svetom Petru Cetinskom. I ja vas molim, samo kraj. Kažete da hoćete da se vrati Sveti Sava u škole. Pa ko je proćerao Svetog Savu iz škola, iz kalendara? Nije DPS. U DPS-u ođe šede ljudi koji slave tu slavu. Svetog Savu je proćeralo Svetosavlje. Svetog Savu je proćerala doktrina koju su formirali Velimirovići i drugi koji su slijedili velikonacionalni srpski projekat. Poslanice Vuković. Ne Crna Gora. Crna Gora će poštovati Svetog Savu. Poslanice Vuković. Sali ovu državu.
Poslanice Vuković, prekoračili ste, molim vas, prekoračili ste vrijeme značajno. Još jedna rečenica. Ovdje, gospodine Bečiću, se stalno pominje Njegoš. A ja tvrdim da brojni ljudi koji ga pominju ga nijesu ni čitali. Da jesu, znali bi danas kad se penju na vrhove vlasti, znali bi što je rekao Njegoš, što se više k vrhu slave penje, što si viši sreće neprijatelj. Ne dozvolite, gospodine Krivokapiću, ne dozvolite da se uspostavi Njegoševa riječ glibina, politička glibina u Crnoj Gori. Nemojte vi da joj svjedočite i nemojte da joj budete. Kraj poslanice Vuković, previše je prekoračenja. Zahvaljujem.